enzalweni washo nje abantu babini ila empilweni bengishilo ukuthi kunabathakathi bese kuba khona bese kukhona umuntu wedlozi akakwazi ukuthakatha umuntu wedlozi akakwazi ukuthakatha kodwa ngifuna ukuhlukanisa izingane zomzawu zomuntu ogcekeni kuba khona imibhobo kuba yomfana ke le umama othakathayo bese kuba khona isambusha umuntu wesifazane olungisa ubuso ulungisa ubuso nekhanda kuphela lapha ngaphansi uvula ingqoza kalula kodwa umuntu oyifeba kakhulu izambudla ilo hlobo ayi ukuthi isambudla lesasenkandla kuphela lazi sababona ekhanda eliqinile odelela ohlumali yonke South Africa mina ngikhuluma ngesambudla nje ukuthi isambudla akusiliko kodwa ukhuluma ngomuntu wesifazane onaka ukhanda ubuso umzimba lo ikona akanandaba nale ngaphansi lapho polisa yonke into kalo izambudla yilawo mina inhloso yami nje ukuxhazana embili sambudla bese kuba nesinqobo zonke lento ezalwa umama othakatha kakhulu abayingozi bese berobha amadoda ngayo bahambe berobha amadoda kanjalo.